professional footballer ming thang berte jingami ain khelaya center back kanti defender rin tak ni thin English club lian Manchester United tana a khelaya hriat lo zual Nemanja Vidic hi tuntum chu inbi chiang veleh donang miang Nemanja Vidic hi kumsang khazakwa somriat pakhat October ni somni pakhat khan Serbia a Titovo Uzic anti muna alo pianga apiana khua a hian mihring cheng an tlem hle heti lai hian Vidic apiana khua a hian Manchester United Stadium Old Trafford lua khat zo tur mihring po an cheng lo hrim chutiang chuan mihring cheng tam lo na hmuna Vidic hi aron pianga apa Dragoljup hi an che na hmuna copper factory a na thok thin ni in anu zora hi benka Clark na thok thin ani thunga chutiang angnu le pa na san ve nei sum thok chuak ve kara chuan Vidic hi ron seilianin footballer dang ang thawin Vidic chen football hi a mel hriat ma hle bok anau panzualai tak atanga infiam na lama a mel hriat chian ber le a khel na sat ber ni in hei hian ama tuina tamtak asiama anau panzualai hian a u dusan chuan football hi a khel puina sa in a thiamang tokin anau hi a zirtir thina a u dusan hi heti hunlai hian youth level a striker thaber Paul ani a u kai hruaina hian Vidic chen masona tamtak charin kumsang khazakwa somriat pakwa chuan kumriat apum ma dawin Jadin Svo Uzic antia chuan Vidic chen football zirin thu zogin football khovela azin kong chu azo tranta ani anchena muna academia hian kumriat ani laya tanga inzirin kumli lai huna manga heti chung hian na satakin ma asona ti chuan kumli nuwa club thazok le lianzo changklung zok bok Sloboda Uzic Academy a Ainson le a he mun hi Serbian player thatak takte lochor chuato na thin ni in Vidic hi talent ani that ema wangin he muna hian injiak lu theih ani boka ama bak po a eng hle a ngai ni in Anrama Academy thaber pola hian kumsom pahni apum kuma chuan ainzir tan le ta a kumtam hun amang man lo kumsom pali ani in Anrama club lian berte jingami Red Star Belgrade European football khelphak ve zak thin khan an lalu tamaka heta hian H levela naupang mabak eng bera ngai thin H levela player langsar bik ani chhota zel ani Red Star Belgrade a hian H level football a khel chhuah nu in kumsang khazakwa somkwa pakwa khan anram Serbian club lian hian senior team a an hlangkaya ma se senior team tan hian season kha chau hun a mangman ti in a season ni na sang ni pakhat season a Serbian club dang FK Spartak Subotica a lonin anin tuai hriam tira season khat lona a in tuai hriam nuwa hian Red Star a hian kirla in sang ni pahni season a chuan first team a hmun a changta a lona a in tuai hriam na lama a chet thatna chuan a team nget jok Red Star a hmun lailum siamin aman ma a son chhove zel bok nen team a chuan a tatlum ta hle a ti chuan sang ni pakhat khan Red Star tan hian Champions League qualifying round te hiala khel chhove ta a team a chuan rin roll ni chhozelin Red Star tan hian Champions League khel taloma sela UEFA Cup ero a khel pui ta thawa chutiang chuan tual chung in elna baka khomol pui in elna a tepo chuan team a player poimo ani phak zela chutiang chuan Red Star a hian sangni pali thleng khana chama kumno pangte ni chungin team captain a hial ruat ani man a che thatna hi football level sanjok na hmuna club te chuan an hmu chiang hle Red Star atang hian sangni pali ni pui transfer lai khan Russian club Spartak Moscow chuan an lalu tange a Russian club hian pan maktaduai li senga lalu tin a hun lai hian Russian Premier League Chanchina defender man tau ber record asiam hialani Russia a hian a che thanga hle a player poimo ni zui zatin ma ason na chu azuanin azuang kanti angmai hian makti tling khopin khelmola chuan ahmason na mu theih na oma chutiang tak maya ma son ta chu team lian jok en thlatu po anei hrol ta hle anjinga hian English club lian Manchester United po an tel verana chutiang kara chuan Vidic chen Russia a hian season khatle a chan ve mangin sangni pali ni puilaya azom hi sangni panga season aman zoa
sang ni panga sang ni paruk season chawhmalam a hmang chauh ti in season laklo lai sang ni paruk classic transfer lai in Manchester United hian pawn makta duai sari in Spartak Moscow atang hian an lei veleh ta ani Manchester a hian Sir Alex Ferguson a kai hroina hnuaiah khelin heta hian a hming hi khovel chuan langsar zokin a hreta ani kha Manchester United azom hian kumsom ni palimi ani to a chutiang angkum kumno pang lutuk to lawa chuan United hi zom chawma sela a in siam rem chak hle a season laklo a azom chawna chungin a season masabera hian match som pathum lai a khel mana Premier League match som pakhat a khel man ani a season ni na United a season pum a man masak ber na ni bok sangni paruk sangni pasari season a khan match som thum le pariat khelin Premier League match som ni panga le Champions League match riat ba ka FA Cup match nga a khela United a hian Champions League a debut match po kha khelin sangni paruk September thla khan Benfica an ma chon tumina khela heti lai hian kumsom ni pali le thlasom pakhata upa ani to United a hian defender rin role ni chawin Tlarlaya Rio Ferdinand nen anin kop phei khachu khovelin ha hi pin a fak thina ni kha tun thlengin football khovela defender in kop fu ber te zinga soi mai an ni ngai lova chutiang khop chuan Rio nen tlar hnunga an ding dun khachu voin thlenga Manchester United fans te lunglen tu ber te zinga mi alani theih hial Sir Alex hnuaiah hian sangni som pakha som pahnih season le sangni som pahnih som pathum season ti lo season khata match som thum chuang a khel tling chia Sir Alex hnuaiah player poimo le chorim ber te zinga mi ani ngar thin chumi hnuwa Sir Alex a chaw hnu khan David Moyes hnuaiah United tana khel zui le a heti lai hian Vidic hi Moyes hian contract thar azia pui thei talova Vidic a thil phu ti hlotlin sak thei lovin Serbian defender thami in abese ang athlen te chu David Moyes hian rem ativek thei lova sangni som pathum som pali season khani in season top don haya ero David Moyes hi United hian an bana ma se hei hian thil ati danglam to chuang lo Ryan Giggs khan David Moyes sakal san tak no khatin team lo kai hroi lai lok ma sela Vidic hi hemi season kallai sangni som pathum som pali season zoa United a hian contract thar ziak lowin free transfer in awang lai hun tha a man na Manchester United hi a chhuah sana chawna thar ma chhona keima a thaber hai chhuah hi ka du ani ti in Italian club Inter Milan azoma sangni som pali ni puilaya azom Inter Milan a hian season khatle achan ve sangni som pali som panga season le sangni som panga som paruk season chawhmalam zong a manga Internen hian in thathenin emi hnu rei lo te ya sangni som paruk kumtira khan in khel a chaw san ve ta ani Vidichan in khel a chaw san hian kumsom thum pali mi chau alani a ma se a hon na hnung lama hian hliamin atlak buak tam ve dewa chumi awang chuan khel muala po atlaniam ve deuh man match po adu anga tam khel thei lovin hemi awang hian in khel chaw san du na riu ru apulian zuala but khai tura thutlukna asiam na chan ber po ani Vidic hi anram Serbia ti ani nuwa Serbia ti mingpu hian match a khel tam man lem lo Yugoslavia ti anni lai Serbia ti ming an put ma khan sangni pani October thla atangin anram ta na khel tana Yugoslavia ti ani lai hian match khat khelin hemi hnu April sangni pathuma tang khan kumsomni pakhat le tharuk le ni kwa a upa ani in Serbia and Montenegro ti ani lai khana khel le a Serbia and Montenegro ti ani lai hian tumsom pakwa zet ain lan le a hemi hnu hian kumsomni pali le thlasom pakhat le ni som paruka upa ani in sangni paruk October thla khan tuna anram Serbia ti mingpu hian ain lan zui le a chutiang chuan ram khatta ni si ram in rel bol ran na thlen ma atanga khel ani awangin Vidic hian anramin ming chithum aput lain anram tan ain lan man veka hetiang ang player ram ming siam danglam ma le nuwa in lan player langsar ni boxi hi tamlo tak anni anram tan hian an ming hlui le tuna an put Serbia ti tenen vek a in lan zat hi match somnga le paruk ani a defender ni chung hian ramtan go ni akhung ve man boka ramtan hian sangni som pakhat October thla khan in khel a chaw san ani kha Serbia ti ani nu hian World Cup match tum thuma khel ti lo chu
Vidic international friendly le qualifying match li ramtana khela tournament kan ti ang tak hi Serbia ti ani nuwa World Cup tumthum a khel chau hi a khel man ani Vidic club lama kumria chat a omchil Manchester United ta na khel tam bera match zathum khelin go somni pakhat a khung ve man boka Spartak Moscow tan match somli le pakhat khelin Inter Milan tan khan match somni le pariat a khela Red Star Belgrade tan match som a khel man bok Avai club tan match zathum somsari pakwa senior level a khel man ani Lotlin na po Manchester United ta a khel lai na changtam bera Champions League a tum khat champion puin FIFA Club World Cup no moi tum khat Premier League no moi tum nga League Cup tum thum Community Shield tum sari a choi mana Serbian Club tha Red Star Belgrade tan khan League no moi tum khat Serbian Cup tum khat le Yugoslav Cup no moi tum khat a choi man boka Club tan champion no moi a choi zong hi somni lai ani a Lotling ve tok tak ani Hei baka hian an ram Serbia Footballer of the Year a tum ni Sangni pangale sangni pariat kuma te khan thlan ani bok Fitduk le inchis nia sang Serbian defender omto zonga thabera chhal thin Nemanja Vidic hi Premier League B ka match zanhi som pakhat khelin go som panga akhung mana tumza somli pakwa atim chakpuin tum somni pasari chau atlom zoka atan puya match zanhi som pakhat atang hian clean sheet goal chwa lona match tum som kwa panga zet anei pui man boka goal za somthum pathum achwa pui man ani Vidic Premier League a khel chung khan match tina hian ball hi tum somli pani point paruk zel pass nei ang ani a ball tau chwa headed clearance anti hi tum zariat pariat zat nei manin ball clear shim hi match zanhi som pakhat atangin tum sang ni zanhi somthum pani zat anei mana last man tackle anti thin ako topa omchunga thataka khing puite laudan hi tum som panga anei boka tackle lotlin zat hi zazela somsari panga anei man bok Vidic Premier League match zanhi som pakhat a khela hian yellow card tum somthum pakwa choin red card tum ruk a choi mana fall hi tum zanhi somthum paruk zat nei bokin center back ni si hian tum khat alo offside ve man reng bok Premier League a hian go som panga akhung mana heta go som pani hi ataulu ni in akeding lamin gol ni le akave lamin gol khat akhung boka gol khamti per hi tum thum anei man bok ani Premier League a hian player of the season a tum ni thanani a player of the month a po tum khat thlan alo ni ve to bok Nemanja Vidic nupui anei to a aming chu Ana Ivanovic ani tennis star lar Ivanovic kan thria thin lo zo University of Belgrade a economic student thin zok ani a Ana nen hian sangni parukhanin nein an fatanen he thu buatsaih lai hian chung ko hlim tak ni in an khosameka football a chosan nuwa khan anupui fanau te kianga hun thol zok mang turin ain buatsaih afate zirna ina hruai te chu akuta ada a thil danga in ham buai lutuk du lovin anu dewa ero chuan Manchester United hian ambassador mo phurna an pezui ni in tarlan ani a nikum sangni somni pakhada khan Manchester United website ina tarlan danin coaching lama degree sang nei turin UEFA hnuaya course 10 khada ain zir vele a he thu buatsaih laia kum somlimi Vidic hi football khovela manager angin aron kirle lawang ti hi soi theih ani lo